Sky Hospital na Manipur da heart attack line na bagidamag 24/7 emergency service piduna lakli karigumba adom da heart attack ki layong haibadi ikhang khangong dana thabak naba sorhon ba waba oi thangba pamom naba thabak lumba wantharakpa asina chingba singa si thengna birabadi thengtha biraganu athuba matam da Sky Hospital da lakpiduna khwaidagi hena pharaba experience leraba heart specialist ka tana biduna huina himba yana bagi kudong sab lobiu Sky Hospital da makal kaya gi chang naina heart ki oiba layang liba services singdi EPS RFA for palpitation device closures of ASD, VSD, Avadi PDA, whole in heart, coronary angioplasty and stent implantation, pacemaker, ICD combo implant, balloon dilation of heart valves, open heart surgery gi makal kudumak haibadi coronary artery bypass graft surgery, surgical replacement of heart valves, MVR, AVR, TVR, popadagi heart ki ahobalek pa angang sing asina singba singa silayingli. Heart OPD timing 9 AM to 4 PM Monday to Saturday, 8 AM to 1 PM Sunday. Hena akopamoro gi damag Sky Hospital gi reception ga tanabi view. Rai me khaw kabi sumai cham moirang khore wangu chang ka sep metan hai jang ro na pungol ong khaw tat kai puni the sugnu na pat pum athwan khore ka sem ka haw puni the kumna IDPs nun ta rehabilitate solodat khang karam ba me to na chief minister im nam khem chan ra sa kan the kum jingnai ju na tasat long khaw infal ngan railway track construction hai loisen khang supuni to na Northeast Frontier Railway Chief Administrative Officer Construction Vivek Sesina ro sa kan the Manipur People's Development Foundation MPDF Relon Kanai Mai Foundation Day tat kai kan the license mark na Ayush pochai advertise suba mai hamagi thai authority roi nu law mai mark na zone ba menon ru khaw rek dan bang khaw tan sin thau puni the to na Directorate of Ayush Assistant Drug Controller Dr. N Hemanta re kadung kan the chungen chung television cham jaw ba me goi ta thon rewe cham tam pa mai lujiu liu ngau mai Moirang khore wangu tat me chang hai jang ro na pungol ong khaw ka sem ka haw puni the khani suknu na pat tat alam mai pum ka sem me tan hai athon re ka haw puni the tuna chief minister im nam khem chan re kaw pat kan the asan mak mai long khaw IDPs nun tani kaniu kai khaw ti lung laudat puni the tuna kamai re sa kane mitong labam hai kumbi tong MLA Sanasam Prem Chandra khani kumbi assembly constituency khaw lungba menon roi MLA kai khaw ka reception sulokan mai mong khaw sa kan tunge Kamung khotai BJP Kumbi Mandal Relangna Thanga Assembly Constituency MLA D Robindro Kumbi Assembly Constituency khani DC Bisnupur Puja Ilangbam Rekazaw lokane mi khore imbuna Kumbi Assembly Constituency Bangkhona me Gram Panchayat Padai Kumbi Municipal Council Administrative Committee tong Pradhan Member khani Chairperson Rini Kazaw lokane Chief Minister Terelat kabang sakaina tatkaina ba mai suri tong solution haitho chuzang mai na khang di the mi tong suri here jat kanai ka khaw lum mai ti ama lawna gong kariu dat khang kung si na bam the suza mai mak na Manipur hai dai thau mai khani chun cham mai hai di lang sungam ni tong hamage to na sana IDPs non re kaniu kai handat khang soba mai duan khaw kham mai ti pat ba mai non ta thai pat khang karam ba me to na sa kane MLA AS Prem Chandra re political leaders nun re kaniu ka khaw in chap mak mai nai ba me ta gan kai na di lang khaw dai thau mai phungong khang ka phen ka san khang karen kane kum chingnai chu na tasat long khaw infal phau hai railway line ka sep metan loisen khang supani thei tuna Chief Administrative Officer Construction of Northeast Frontier Railway Vivek Sesina ro sa kan the labam tai Northeast Frontier Railway NF Railway Malagon Guwahati khaw Northeast Journalist Press Tour le Kariang nai na bamkan mai press meet khaw sa kan tunge mitung tour te Northeast State Khore Journalist Route akathom khang Press Information Bureau Guwahati re lang no mai chang ta re CPRO Kapinjal Kishore Sharma Chief Administrative Officer Constructive Vivek Sesina re gong kazaw kan mai mong khotai State Capital le District non khaw hai Railway ti phau law khang Indian Railways re ran na karamba melam sataw kane Manipur khawni railway hai khong sang phau wang tang bam the komna asai kom April May long khaw awangkhul khore none ngan tat alam khang karamba me lat ka bang sa kai na kum chingnai chui na tasat long khaw railway line hai infal kai tang khangni karamba me
มีให้ริมณิปุรเขา transportation กะเจ้านําบ่ายไม่ลำเขาไปนางกางไม่สุปนิเท public รินีตานไกบ่ไม่เขาให้จังกรมเล่าหันจังหวยกันเน CPRONF Railway Kapinjal Kishore Sharma Resana Dui Mega Lungkhau States Route Khau Indian Railways Railway Lines ti phau lok khang the Lok Sabha constituencies tamruk na chro khau kilometer ching padai phai pungu chi na pungu dak jong railway line hai ka sem lau the kumna kilometer ching sanai phai thom riksro nga padai sang mai railway track hai ni ka sem lau the kum ching nai chui na chro long khau hai ni north east khau hai imbu na railway connectivity hai tan kai khang karam ba me Northeast Journalist Press Tour tuang kadam akhatsuna Manipur, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh le Assam tong journalist nunre International Guest House Assam Agricultural University Khanapara khobamna kabam azu zaw tat kane kaniu tatai kai ning mai kandi khorego mai cybercrime thing khang kasem lo mai Northeast khau pongu mai National Data Center ni ti zaw lo kane kumna National Data Center Delhi khobame Ashish Vikram Asthana khani by me officials nun le tuna video conferencing khopari ra kariu kane mi khautai data center takumna tatkai bam tongcho tumailam Ashish Vikram Asthana ra lo kane Manipur People's Development Foundation MPDF Redulanong second foundation day tatkai kan the mi to ngai tai Thaubal district tuang Salongpham mamang ching khaunai me MPDF headquarter khautat kai kane kamung khatai MPDF advisor TH Manihar DM University tong Political Science Department khore Dr K Indra Kumar MPDF President Pebam Bishambor khani Khoiramban Imam Market tong into my leader El Mema rekabi sumegin sulokane kamung khatai MPDF advisor TH Manihar re MPDF hai kailonga khang kaphila mana lingthau laukan tonge tona sakane development education khani changpum kho wong takmak mai naiba mai kho lung gut lawi thai society khani di lang hai ga imbu kupani tona sakane ronri kho intuk mai khani hawai kan mai pu pau non tong khongjom war memorial hai khongjom day observance su khona government result selona ba me Mito memorial tong inkoi me bam kho MPDF tong members nun re kabam tai than thing na lau khang cleanliness drive tat kai kane dilong mai zat nun ta gak lau khang MPDF hai ling thau lau tong ei tuna kamai re sa kane di lang khonai me local resource in suna sendui lon ti gai thau khang sana kapang thang roi phungut mai pot khauna ngang lau ma khang karen kane MPDF secretary Arunjit Ningthauza roi Manipur People's Development Foundation MPDF link thau kan mai tuang tam mai lam khau sa tau kane Manipur tong territorial integrity gak lo kan mai pu pau nun hai lau tan mai khani ri mai nun nei to na sana mi tong phom here man sai nun khau lau tan mai khani community volunteering ti imbu ko khang ka sem tong ei to na sa kane lat ka bang sa kai na drugs khoridu na bam khang chabon nun ta lau tan mai khauring khauna enroi mai khani bai metan azu khau sin su na ba me Unit chanai kho operate sunaba me kho public rini machong law khang karen kane State Ayush Drug Licensing Authority renu law mai makna Ayush tongpo chai zot mai nun ru kho Assistant Drug Controller Directorate of Ayush Dr N Himanta rekadung kan the kumna mi tong rule hai tole matat mai nun ru kho rek dan thailai na tan sin thau khang sa taw kane Manufacturing license makna mansai asagri social media platform kho Ayush tongpu zone ba meta complaint sulak metang Directorate of Ayush tong Director Dr Ajoybam Loken tong Chamber khaw press meet bam kane Drugs and Magic Remedies Act chingkhapai security nguna padai bang khaw ja imbeng nu mai advertisement soba metani public khaw ti thai lo khami tong press meet tai bam kan tonge kazi mai authority khore license la mana Facebook YouTube hamagi thai by me social media platforms khaw Ayush Herbal pu hamagi thai cosmetic zone ma meta ariwi thai mi pui hami thai mi pu tatai jail khauting kum khat bam khang kumna dangka chingringu tong fine ti khang tuna Dr Hemanta re sakan the mizan ri thau kum era social media khaw saba me pot nun hai zoni thai license la law khang karen kane kabia khadare Ayush pu zone khang pharmacist nun re State Ayush Drug Licensing Authority khore license la khang ka ge nai tuna sakane February Buzanrun asanai chingnai chuin asrok pinai security forces rekangpo pe district tong New Kaithalmanbi police station bangkhonai mai sejang khoiri po khau ekar chuin akanai khau linglaw mai popi bangle law pa kathum suksi law kan the thaukan mai February Buzanrun akanai pinung tai Litan police station bangkhonai mai mongko chepu khau bangkar padai ni suksi law kane kumna MT
cartridge จุยนะปะไดนี่กะบำเขาไตเรนพังกันเนกะเบียคดเรไงรังบำตะนาวคูลรถเขาเรลงกากวยเรงเบียกทั้งเรนี่ security forces นั้นเร double barrel gun อาคัด magazine กะเจ้านะ country made pistol อาคัด ammunition round พายคาริก181 magazine กระทุม number 36 hand grenades กันไน detonator อาคัด bow feng wireless handset และ charger นิมเตากันเน meeting เมกะฮักไตเซียนกะขาตัดบะแมก extortionist กันขัดเล PLA ตวง SS lieutenant ยายงังปกปีบาซาร์ขอเรนิมเตากันเนกะขอเร mobile phone และ sim card อาคัดนี้อิมพังกันเนAssam Rifles เร CRPF คันนี้ Manipur Police และกริวนักกังปูปี District Manipur ตวงเซซังเขา February บุษานรุนัสนัยจิงในจุดนัสโรกนง Joint Anti Narcotics Operation ตัดเกกันเทมิจง Operation เขาได้ Joint Team แต่เร Red Dan เรนุมักไม่ Poppy ลาวเรไม่ Ecker จุดนักกันในอิมพังกันเนกุมนามีแต่สุกสีเหล่ากันเนสุกสีกันไม่ลาวแต่ Opium KG พายคาริกส์รบเตาพุงปั่นหนุ่มไอตัวเงี้ยกุมนามีแต่ครอร์ไกสิไม่ตรงปวดเรมีแต่เล็กเจ้านะไงใกล้กระทบนี้สุกสีเหล่ากันเน drug สินสูไม่ตรงซีไม่คอเรจะบวนคันนี้ society ดางากเล่าขัง Assam Rifles เรอิมบุนัตกุดบะเม All India Congress Committee เรสังฆทานสรีจานอาเบียนโปรแกรมตัวลางนง multi-purpose hall ลงไมปาร์ทรีโนเน district headquarter เขาลางโลกันเทกำมงคต National Observer INC Yogesh YC CWC member ไกขงำหูเขา State Observer Said Anwar Hussain former MLA คัน Minister ตะแมงลอง AC Samuel Jendai former MLA ตะไม Assembly Constituency กิคนเบาคัน Social Worker อดายเผ่าเมริกาบีสุเมกินสุลากัน All India Congress Committee ตรง District President Election สุขัง application ที่ขังกำมงตรงกบีสุเมกดำสุกันเนสังฆทานสรีจานอภิยานเข้าใจ Party member และ local leaders นุนกวยเร DCC President พงบิวไม่ candidate กะปะขังมินนักเพียนกันเนกะปะแล้วไม่ leader แต่รวย party ตรง organizational structure กเสียมเท่าดัดไม่คันนี้ electoral perspective อิมบุกุดัดไม่โดนเขากระดำไกนัดลาพุนีCongress leaders, politician nun, social worker, tameng long le nona district tong former ADC members nun, kazao na member pai khat ringu dawre, kamong katay kazao lo kane. Tameng Long Times kanit gan female jamking jamlo.com. Chief Minister Yumnam Khemchan hai February buzang choinong Delhi tatlana Prime Minister Narendra Modi khani Union Home Minister Amit Shah ta ariu khang bamthe. Khemchan tate February buzang padai chingnai chuit nasrok nong tai CM khang kapa kan tonge kumna kamai re Delhi gotlana PM Modi khani Home Minister Amit Shah ta thon riu lang mai changloan khani political loan suna gut khange tuna cham khau sai Campaign for Just and Fair Delimitation JFD Phomre warning dikan mekutho proposed census sukhangba mekhau MLA khani ministers nunre kaniu phaiding hai February bu tong income mai kanit khau sa inthan pat magi thai tan mai agitation tat kai puni tuna indau kan the mitong warning tikan metai public meeting nongpok herok community hall khau wangkhai kaithel asangbi community hall Infal East District khau ba mai tang sa indau kan tonge India kapum census hai April khore ka hau khang bam the Tribal Youth Council Manipur TYCM re CM Yumnam Khemchan Singh Tadulanong tai jang hoi kan mekuthu Minister in charge of Tribal Affairs and Hills hai Tribal MLA khore kapa lawbo komna Infal khaw longbam ni mai ta kapa lawbo to mai the kalam thu tat kan mai tai kuki ri luan nai kan mai jang roi mi to minister phung mai tai Infal khaw bam ngam mak mai jang roi mi office khaw tai kok mai paina riu kan the tuna TYCM re sa indau kan ne Asailuan Delhi khau AI Impact Summit 2026 naikan me khautai Google DeepMind CEO Demis Hassabis roi lumgai mela sakan me kyutho artificial intelligence AI rena science kani medicine tati kalai laupuni to mai the AI rena mansai tong health rari lamkhau revolutionize sulaupuni to na lumgai me labam Hassabis roi sa indau kane Fed up Nagas to my pom hai Naga me chabon on re inchu injak mai khani democratic process tat kai bam khang tan sumai no ne kani re government of India khaujang hoi kan me kyuthu agreement non sign sulokan me pangtai katan suna tan patho kumna India khore lungning than na thau nun tai tan palau khang Naga me chana nun ta kalang intam long ma khang tuna sadat kane Indian Army dong Spear Corps re Indo-Myanmar border dang khau 2.6 km stretch hai zawsin tat kan me khau improvised explosive device IED sakyu khani
ปกมักไม่บอมกันใน operation เขาตะรีอิมพังกันเทตุนะตุลาน้อง February บุจางรุนอัตจัดเขา official จำริที่ไทยกันเทManipur tong National Highways kanai kho free movement mak ba milam kho transgender social activist Malem Thongam Redulano Wednesday kho Manipur High Court kho su moto cognizance sinthaulo khang petition file su kan the Maleng Thongam Thailai na National Highways kho free movement mak ba mi hai state khani central government tong gong tak mak mai ri dei tu na khoi ti kane kham me kho ka loi dan ka bi sumai chamมวยรางครวังูจางเกษตรมิตานให้จางรุนอปงลงเขาตานไก่ปุนิเทซุปนูนับปัดปมอทวนครเกษตรกะเขาปุนิเทกุมนา IDPs นนดา rehabilitate สุลาวดัดขังกรัมบะเมจุน Chief Ministerium นามแคมจางเรสากันเทกุมจิงในจุดนัตสัตลงเขาอินฟางัน Railway Track Construction ให้ลอยเส้นขังสุปนิตุนา North East Frontier Railway Chief Administrative Officer Construction Vivek Sasina เรสากันเทManipur People's Development Foundation MPDF เรลวนกันในตั้งไม่ Foundation Day ตัดไกกันเท License มากนะอายุชปวดใจ Advertise สุบะไม่หับมากิไทย Authority เรนุเล่าไม่มากนะโจนบ่ไม่นนรู้เข้าเรียกดันบังเข้าตานสินเทาปนิเทตุนะ Directorate of Ayush Assistant Drug Controller Dr. N. Himanta เรกดุงกันเทอาศัยข้างโตจำตำต้นไม่มีดักเริงาเราเทจุงเงินจุงจำสาวบ่ไม่กวยตัดทุนกุเท